Teman yang tuh kemarin udah yang di situ berdua ada pakai lempeng nggak kurang nggak lempeng. Nah ya udah rekam. Iya. Angin sadati angin umum fani ala tauhid. Pegat dulu, pegat. Sadati hukum fani ala tauhid. Yang awal nggak pakai dung. Bener pakai dung. Pakai dung. Ayo coba. Ani sadati ani hukum fani ala tauhid. Biasa di kursi lagi. Udah.